Jisu circle ni joto tongo Rwchapmung Mwsamung ano jorman bagwi Chini the 9th Christmas Banik 2025 Mandwi Baptist Pastoral Circle SNBA Pirjagwi masih ribon aking khaiwi bisingtwi joto Banik pirjagwi ini lebat bangsa lain pirlainani bisingtwi Orang sawa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 Ake norok mukasa samung yapharo yapharo wngkha norok hebat samung kaitor Rwchapmung phaidi lebat puriman bisingtwi kaitor joto hamari phaidi ga yang surui anori bono ramai suribon Subraiyung Jisu hambai marwo Chini Mandwi Baptist Pastoral Circle Subraiyung Jisu the 9th Christmas Banik Nurcen Tabo Ribon Ating Clement Visitation to be organized Nengo Balano Bless Phaidi Or Joto Painai Halnai Or nainani Apa Joto Kwthang Kaitor Subraiyung Fellowship Khaiwi Tadi Aboni bisingtwi Nini Kok Khai Prorok Saimanani Sebab para pirjagwi ko para pirjagwi apa di jono bisnis sujukka an hambai an bagi tini jono tabu ramai orang bisingtwi khai di jono hamdudi jubadi tajin hamsak lai sini prorok dan hamsak lai tongo bagi hamdudi dan omela bisingtwi an bagi tini yapharo jora neng omela jangan Chini banyak jora nengoro ini spirit bagian itu. Orang bebak komiti do, bebak palai, tongnairok, joto zakonan nuklas kaitom. Kristus Jisu din Jisu. Nggak pagi dan tabu. Orang bono pasal tadi buat kali Mandwi on the 9th Christmas Banik no pita. Ribon ramai bisingtwi khai kating kalian bisingtwi khai pirjagwi khai tersunnah hamari phaidi antabo pasal zakon pelakatan mulo ribon rawo khai tersunnah opo Banikna hamari phaidi hambai untuk jarahan hai Chini hambai peroksak ini sini tongnairokno hambai ini bahwa sini Presiden Southern Baptist Association ni sini sal Doniram de Burma Honorable Association buinobo Rishare borom yapharo sini buku amari sini Mandwi Circle ni Youth Committee ni Executive engkau sini Mandwi Baptist Pastoral Circle ni Presiden borong gunang Dikon Sosindro de Burma buinobo sang Wishaweke borong Sir Ronjit de Burma former Executive Secretary bono base dai Risha baki buinobo borong khainai sang tabu base dai Risha ni bisingtwi khai sini Vice President Chini Dikon Kumar de Bormano buinobo haina Risha dai base khandri borom da o ini o Banik ni o Satino o Sangirwan Aboni chapter 8 verse 12 sepuriwan Jisu borokno tewasya hai hinai saka ang no sungsarni pohor anuruk thanai borok bo manakma bo mahingla pia thangani pohor mannai Like sepuriwan 2 Corinthians chapter 4 verse 6 khristo ni mukhango chengnai kaitorni asung sasano sawi manurai pohor
जोंनो रनातै के अनाकमानि आरनि गोसां के pohor जोंथुन नै सानाय आ काइटर सिनि बोखानो जों रोखा आं ताबु फासाज लाताय फलाकथारनि मुंगै सदर नर्थ बेप्टिस्ट एसोसिएशननि प्रेसिडेन्ट ओंगै असातिनो मुसुंगि रोबाय